এইটো হাগ্ৰামাৰ কথা আৰু কি কয় কি নকয় হাগ্ৰামৰ কথা বহুতে মিছা কথা হয় তেখেতে মিছা কথা কৈ ভাল পায় হিতুকে তেখেতে মিছা কথাই কৈছে কাৰণ বিজেপিৰ লগত বিপিএফৰ হে এলায়েন্স আছে আৰু 3 জন মন্ত্ৰী এতিয়াও আছে 12 জন এমএলএ তাৰ পিছত আৰু কি তেখেতে ক'বলৈ বিচাৰিছে তো পিটিসি নিৰ্বাচনটো স্পষ্ট কৰি দিছে কোনো কাৰো লগত মিত্ৰতা নাই অকলে অকলে খেলিছে গতিকে ইয়াতে আৰু বেলেগ এটা এনেকা মিনিং উলাইতো একো লাভ নাই তো তেখেতে ৰাজনৈতিকভাৱে হয়তো তেখেতৰ ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই সেইকাৰণে তেখেতে বেলেগৰ ওপৰত এনেকুৱা এলিগেশন বিলাক লগাইছে কিন্তু বাস্তৱটো হৈছে বিটিসি ইলেকশ্যনৰ কোনো কাৰো লগত মিত্ৰতা কৰা নাই ভিতৰে বাহিৰে কোনোবা যদি কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া যদি কাৰোবাৰ লগত কৰিছে মই নাজানো बियो जेबो जाया माने बेखौ गभर्नमेन्टआ खालामनांगोन आरो बेवहाय एकर्डनि जि माने एमओएस दङ मेमोरेन्डाम सेटलमेन्ट पेपार दङ बे हिसाबैनो क्लोज बाय क्लोज बियो इमप्लिमेन्ट जालांगोन दिनै माने जाय जेरावनो थायो बयबो हारिनि थाखाय खोथा बुंबानो जाबाय इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खोथा बुंबानो जाबाय जोङो बेखौनो लुबैयो बियो मोजां खोथा नङा रिहेबिलिटेशना प्रपार वेजों जानांगौ आरो बेखौ जोङो गभर्नमेन्टजों रायलायगासिनो दङ आरो सिगनेटरि हिसाबै जि डेभेलपमेन्ट जादों जोंबो मिथिगासिनो दङ बेखौ सोरबाया लानानै बांद्राय राजनिति खालामनाङा मानोना जोहोलावफ्रा एसेबां बोसोर नांबोनानै दिनै सुक्ति जानायनि उनाव बिथांमोना रिहेबिलिटेशन मोननांगौ केस उइथड्र जानांगौ आरो मार्टियार्सफ्रा माने एक्स ग्रेसिया मोननांगौ अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौ लानानै रावबो जाहाथे राजनिति खालामा आं बेखौनो खावलायो बिनि थाखाय बयबो खौसेयै सिगनेटरिसफ्रा जेब्लायनो नांगौ ज' जानानै गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगौ आरो बियो प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जानांगौ निश्चय जागोन बियो माखासेयाथ' आरो बेखौ जानला मानला बाहायगोन ससियेल मिडियाया मोजांनि थाखायबो बाहायो गाज्रिनि थाखायबो बाहायो आं बेखौनो खावलायो कि समाजा गाज्रि जागोन ओंखायनो ससियेल मिडियाखौ मिसइउज खालामनाङा आरो गाज्रि थांखियाव बाहायनाङा रिहेबिलिटेशनটো এইটোৱে কৈছোঁ কি ৰিহেবিলিটেশ্যনটো হ'বই লাগিব এটা চুক্তি হৈছে কেছ উইথড্ৰয়েলৰ কথা আছে ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কথা আছে আৰু যিবিলাক মানে শ্বহীদ পৰিয়ালক এক্স গ্ৰেচিয়া দিয়াৰ কথা আছে মই কৈছোঁ কি সেইটো সকলো সিগনেটৰিজবিলাক মিলি পেলাই গভৰ্নমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি এইটো কৰিব লাগিব সেইটো লৈ পেলাই যাহাতে কোনো ৰাজনীতি নকৰে এইটোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ কাৰণ ইমান দীৰ্ঘদিন সংগ্ৰামৰ পিছত এটা চুক্তি হৈ গ'ল শান্তি স্থাপন হৈ গ'ল এতিয়া বাকীখিনি কাম চুক্তিৰ দফাবিলাক ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব সেইকাৰণে সকলো একত্ৰিত হৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব সেইটো লৈ পেলাই যাহাতে কোনো ৰাজনীতি নকৰে মই সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ আসনটোতো কিমান পাব অকলে চৰকাৰ হ'ব কিন্তু আমি অকলে চৰকাৰ কৰিব পাৰোঁ যদিও আমাৰ লগত মনে মিলা কিছুমান দল সংগঠনক লৈ কাম কৰিম কাৰণ উন্নয়নৰ কথা আছে এই উন্নয়ন যদি থাকে সকলো সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ সকলো পাব লাগিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ লোক একত্ৰিত হৈ পেলাই 30 বছৰৰ যিটো আমাৰ সম্বন্ধ বিনষ্ট হৈছিলে এইটো ঠিক কৰি পেলাই আমি আগুৱাই যাব লাগিব আৰু সেই কাৰণে এটা শান্তিৰ যেহেতু বটাবৰণ আহিল আমি সকলো ঐক্যভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ থ্যাংক ইউ थांनायबारनि इउपिपिएल बा पिसिडिआरनि एमसिएलएफ्रा जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना बुङो मानसिफोरा नै अपोजिशनाव थानाय मानसिफोरखौ आसि थुनानैथ' लाब गैया सरकाराव थानायफोरानो 19 बोसोर जेबो मावाखै ओंखायनो अपोजिशनाव थानानै बिथांमोना मा मावनो हानो आरो बेवहाय बिपिएफआथ' बिथांमोनखौ मावनो खाबुखौनो होआखै दिनै सिस्टेमखौ थिक खालामनो थाखाय बिथांमोना नारा नाथा नाजादों ओंखायनो बिटिसिआव सिस्टेमा जुदि 1% थिक जादोंबा बियो पिसिडिआरनि एमसिएलएफोरनि थाखाय जादों अपोजिशननि थाखाय जादों नाथाय बिथांमोननि थाखाय जायाखै दा ओंखायनो दिनै अपोजिशननि जे एमसिएलए बिथांमोनखौ आसि थुनायनि कुनु माने जुक्ति गैया कारण सरकाराव थाग्राफोरा मावाखै सरकाराव थाग्राफोरखौ आसि थु मानो जब कार्डनि फैसाखौ जाखो मानो लामा बानायाखै मानो दालां बानायाखै दै खुरखानायखौ मानो बन्द खालामाखै बे गासैबो सोंलुखौ जुदि सोंनांगौबा स्कुलफ्रा मानो प्रभिन्सियेल जायाखै सरकारनि मानसिफोरखौसो सोंनांगौ थैंक यू